Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubahe ikaze kuri mwese abakunzi ba Eugene Official. Tukaba tugarutse kugira ngo tubagezeho amakuru akomeye cyane, aho rero mutwumva muherereye mu nyemerere mubane natwe, aho tugiye kubagezaho ibintu bidasanzwe gusa biri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kugaruka ku nkuru imaze gusorwa mu masaha make na AFC M23 itanga umuburo ukomeye cyane kuri Kinshasa, bababwira ko banahumuriza abaturage bongera kubarima agatima rwose, babasubiza agatima mu mpembero, bababwira ko nta kindi gitero cyo mu kirere cyangwa se cy'indege kizongera kubaho ukundi mu bice n'ubundi biri kugenzurwa na AFC M23. Bisobanuye ko bigomba kuzajya bibera iyo biri kubera cyangwa se ku mirwano, naho mu bindi bice ho rwose bamaze gushyiraho akarongo cyangwa se akadomo. Ibi byashimangijwe n'ukwemera kwa AFC M23 kwiraswa ry'ikibuga cy'indege cya Gisangani. Biyemereye bo ubwabo ko ari bo bagiturikije cyangwa se bagishwanyaguje, ngira ngo ariko abadukurikira murabizi nena babwiye, ndetse banavuga ko ikindi kibuga cyitwa hano za Karemi nacyo rwose ubu tuvugana batemerewe cyangwa se kitemerewe kongera kuba cyaturuka amasasu cyangwa se indege ngo zije kuharasa, kuko nacyo bakibaraguye, bakimanyaguye, bakigize umuyonga. Banavuga ko banafite ubushobozi bwo gukontorora ikibuga cyangwa se hano za Kisangani aribo bari kuhakontorora. Bavuga ko nta yindi ndege yemere kuhagurukira. Iri tangazo tugiye kuza tugenda turigarukaho, ndetse n'andi makuru menshi cyane azindutse avugwa hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yatumye uwitwa Neva rwose ahinduka rwose ku buryo bishoboka no kuba ari no kurara ivure. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko M23 itangaje ko aho ibitero bya drone bizaturuka bazajya babihasanga. Ibibuga by'indege byose bisa naho byaturukagaho izi ndege zitagira abapilote bakaba babiri kubirasa byo ku rwego rwo hejuru. Ubu witwa Neva abadede ubu tuvugana rwose ibintu byahindutse. Bafite ubwoba ko iki kibuga cy'indege kiwawe bita Melchior Ndadaye, kuko nacyo cyaturukagaho ibitero bya drone, bafite ubwoba ko nacyo gishobora kuza kuraswa anytime. Abakontorora rero cyangwa se abakora muri iki kibuga cy'indege bose, abenshi bakaba batangiye kugenda biha ikiruhuko, batangiye kugenda rwose basaba uduhusha twa hato na hato mu rwego rwo kwirinda ko gishobora kuraswa, barimo bakaba hasiga ubuzima. Muri make iki kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye nacyo kisa n'icyamaze kugira ute, cyamaze kwifunga, cyamaze kwishiramo agasaraba, nyuma yuko abakozi muri iki gitondo bahatirijwe kujya mu kazi, ariko abenshi bakaba banze kujya cyangwa se akaba badashaka kujya hehe mu kazi hano kuri iki kibuga cya Melchior Ndadaye. Ibintu byakomeye. M23 yongeye guha ubutumwa cyangwa se message Kinshasa. Barababwira ngo iyi niyo message ya nyuma, cyangwa se ubu nibwo buburo bwa nyuma bwo kwemera tukajya ku meza tukaganira. Sino ni mutemera ngo tuganire, ibiza kuba mugomba kuza kubyirengera. FARDC iraza kwitwara ite n'izi ngo bahanganye kurwana badafite ikirere kari cyo kintu bari basigayeho? Ese baraza kwitwara muri gute muri uru rugamba? Ese uko ntago kwaba ari uko bagiye kumanika amaboko ku ruhande rwa Kinshasa? Ese izi ngabo z'abatanzania zamaze kwirunda hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyazo biragenda bite? Ese izi ngabo z'abarundi zo ibyazo bimeze bite? Nkandira rero kuri like, niba nta mutima mubi ufite nyemerera ukande kuri like, kuko nta n'ikiguzi biri buze kugutwara, nta na mega yewe nta nubwo biri buze gusaba ngo urabanza ukureho video, urabikora ukireba video, n'akantu gato cyane. Niba rero rwose nta mutima mubi ufite, ndetse ukaba uri kumva neza ibyo AFC M23 yamaze kuba igenda ikora, ndagusabye hita unkandira kuri like kuri iki kiganiro,
ubundi unasangiza abantu batatu cyangwa se bane nabo bumve ibintu byabaye uko ibintu bimeze. Mbere yuko twinjira amakuru sasa no mu buryo burambuye, reka twamamaze gato duhite tugaruka n'inkuru mu buryo burambuye, twinjire ku kibuga cy'imirwano tubabwire uko ibintu biramutse byifashe. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Claver. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, reka twinjira sasa rero mu makuru yacu mu buryo burambuye. Duhere kuri inkuru idasanzwe igaragaza ifungwa cyangwa se ikontororwa ry'ikibuga cy'indege cya Bangoka kiri hano muri za Kisangani. Ubu tuvugana kiri mu maboko y'abarwanyi ba AFC M23. Ibi narabivuze ndabizi abenshi birashoboka ko mutarabyemeye. Mbabwira ko hafi n'iki kibuga cy'indege cya Kisangani nubwo habayeho kukikwata kwa kw'iki kibuga, mbabwira ko hari abasore bari hano bamaze kugera no za Kisangani barimo gukontora cyangwa se kugenzura iki kibuga cy'indege ku buryo nta kintu n'iki na kimwe kiba kuri iki kibuga. Ibi narabivuze ndabizi abantu benshi birashoboka ko baravuze bati ni bya bindi ni gute bari kurwana za Warikare bakabageze za Kisangani, ariko rwose nkunda ko bitajya bitinda rwose. Cyo navuze nge ntago kijya gitinda. Mu byukuri bimeze nka kwa kuni ngo iryamo kuri ratinda ntirihera. Ku isaha 4 ziri gushyira saa 5 z'ijoro muri ijoro ryakeye, ubwo hari ku itariki 3 ziri gushyira tariki 4 aribwo zo z'uyu munsi, nibwo bwa mbere Bertrand Bisimwe yahise ashyira itangazo ku rukuta rwa X yemeza ko ikibuga cy'indege cya Bangoka kiri hano muri za Kisangani aribo ubwabo bagishishwanyagurije bigendanye nuko gituruka ibitero byinshi bigabwa mu bice bikontororwa na AFC M23 bigahitana ubuzima bw'abatari bake, ndetse anashyiraho iherezo cyangwa se anavuga ko ibi bitero bitazongera kuba ukundi, kuko aho bigomba guturuka hariho hose bigomba kuzajya bigira gute bisangwa aho byaturutse. Bavuga ko Kinshasa itari hejuru yabo kubijyanye no gukontora cyangwa se no mu kirere, dore ko ariho bavuga ko Kinshasa yagaragazaga ko basigariye, ariko naho baberetse ko no mu kirere naho ubu batabarusha gukontorora ikirere. Ibi biza rero bikurikira ikibuga cy'indege kirano za Karemi nacyo barashe M23 yashwanyaguje. Mbere yuko yari yashwanyaguje ikintu nyine cya Kisangani cyitwa Bangoka, icya Karemi nacyo bagize gute bagishwanyaguje. Barangije banavuga ko aho ibindi bitero n'ibindi bibuga bizaturuka ibitero by'izi ndege nabyo bigomba kuzagira gute kuzashwanyaguza. Ubu nukuvuga ngo uwitwa Kisekedi yabuze ibitotsi, yabuze amahwema, kuko niba bavuze ko aho bizaturuka hose bazahagera, bivuze ngo ASM Vetura kubijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'imirwane n'iki byose birasobanura ko na Kinshasa naho no mu rugo rwa Kisekedi bafite ubushobozi bwo kugira ute bwo kwa bahagera bakoresheje izi ndege zitagera piloti zo bwoko bwa kamikazi bari kwifashisha mu kugaba ibitero cyangwa se mu gushwanyaguza
ibitero biri kuba byaturutse mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi by'indege zitagira abapilote. Uwitwa Neva we yahise n'amakuru namaze kumenya, yahise afata icyemezo cyo kutongera gukoresha ikibuga cya Melchior Ndadaye, aho ngazajya akoresha ikibuga cy'indege cya mugenzi we Madame Samia Suluhu Hassan mu bikorwa bye by'urugendo igihe yagize uruzinduko rwa kure. Ariko se aba bayobozi bakunze Jeune Official mudukurikiye ndetse muzi gusesengura muzi kureba bigiye intambara, garanti yabo yo kubaho yo ihagaze ite? Niba tubonye ubushobozi AFC M23 bagize bwo ko bashobora kuba bagaba ibitero mirometero bingana bene ukunguku, niba bafite ubushobozi bwo kugaba ibitero za Kinshasa bakagera Kinshasa, ese urwo rwa Kisekedi rwo rufite ubuhe bushobozi? Ese ni iyihe garanti ko uyu mugabo akomeje kwizambaguza batanamugabaho igitero cya drone kizikamusanga iwe mu rugo Kinshasa? Ese Evariste Ndayishimiye na za Gitega hiwe cyangwa se tuvuge za Bujumbura, uyu we igihe yakomeza kurungika ingabo hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigakomeza kurasa ku baturage b'abanyamurenge ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ese we garanti ye yaba ihagaze ite? Ndakubwiza umukuri gahukahuye n'umunyutsi, iryavuzwe riratashe singiye wabivuze rwose. Aba bagabo bigize abarwanyi bashukwa n'amahanga ngo barakomeye ndetse baraza kubafasha baryo twabo, ariko ikibazo AFC M23 bamaze kugira ute, bamaze kukivugutira umuti. Ubu tuvugana rero mu yandi makuru mfite akomeye cyane, aremeza ko muri za Mikenke ku munsi w'ejo habaye ibitero bikomeye cyane, ndetse AFC M23 ikaba yarahanuye n'indege zitagira indege muri zimwe zitagira abapilote. Donc muri make indege igisa n'indege hano muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisa n'aho gisigaye ari amateka, bisa naho bitazongera kubaho ukundi. Rya jambo ryo kumva ko ngo habayeho ibitero ndetse bihitana abatari bake by'indege zitagira abapilote. Muri make izi ngabo zigomba gusubirira hasi ku butaka, ariko nabwo bigoranye cyane bigendanye nuko nubundi AFC M23 yo igomba kuzagicishamo igakoresha n'ikirere. Nuwa ngo Kinshasa niyo idasigaranye uburyo bwo kurwana ikoresheje ikirere, ariko ku ruhande rwa AFC M23 bigaragara ko ho rwose ikirere gishobora kuba kigiye gutangira kugenda kibafasha muri iyi ntambara bagiye guhanganamo cyangwa se hanganyemo n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kidasanzwe mugomba kumenya, niba AFC M23 itangaza ko iri gukontorora cyangwa se iki kibuga ibibuga by'indege irimo kubigenzura, iki ni ikimenyetso simusiga cyongera gushimangira cyangwa se cyongera kugaragaza ko ubu ngubu AFC M23 ishobora kuba ndetse na za Kisangani ishobora kuhagenzura cyangwa se kuba ariyo iri kukontorora bidasubirwa, ishobora kuba yakontorora ahangaha muri kino gice cya za Kisangani. Ibi byose rero nimenyetso. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter? Urakomeye? Ndakomeye. Vincent, amakuru uramukanye ateye ate muri iki gitondo? Amakuru ndamukanye numva nawe yakutangazo rikora AFM 23. Ni narinzi rwose ko ari ryo nubundi nanjye ugiye guheraho, kuko niyo mpamvu ntibanze kugira ngo duhite tujya kuri izi zindi ngingo z'ingenzi. Nkahita mvuga nti reka manze nkubaze ngo bimeze bite kugira ngo numve nawe niba wamenye wagwane, niba wamenye uburyo ki ikirere AFC M23 turimo kugikontorora amaginga. Tubwire rero bimeze biti by'iryo tangazo, nubwo yaranasaga ndimo ndagenda mbigarukaho, ariko nawe uremerewe rwose, uremerewe gutanga version yawe yuko ibintu bimeze. Ni tangazo AFM 23 isoye kubiyemo ibintu bigera muri 5. Mbabarire wongera ijwi rero sasa. Ni tangazo mubwira ko AFM 23 isoye kubiyemo ibintu bigera muri 5. Ikintu cya mbere iremera yuko ariyo yagabye ibitero ku kibuga cya Kisangani. Yego. Ikavuga yuko icyo kibuga ariyo yakirashe, ko badakwiye gushaka undi waba warakirashe. Bari batangiye kubisuka ku Rwanda. Bakavuga yuko intwaro zakoreshejwe mu kurasa icyo kibuga ari zasizwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku kibuga cya Goma ndetse
n'ikibuga cya Kavumu. Yego. Icya kabiri bakavuga yuko basabye ubutegetsi bwa guhagarika ibitero bitandukanye ku birindiro bya AFM 23, ariko ubwo busabe bugasigara ntacyo Kinshasa tubukozeho. Yego. Bakaba barafashe icyemezo rero cyo gusenya intwaro zikoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bahereye ku nkomoko aho ziva hose. Icya gatatu bakabwira ubutegetsi bwa Kinshasa ko bukwiye guhitamo inzira y'intambara cyangwa inzira y'amahoro. Bakavuga yuko nibahitamo inzira y'intambara ko ingaruka bakwiye kuzirenza. Ikindi iri tangazo rikavuga yuko AFM 23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwisemo imbaraga ko bagiye kumvirana imbaraga ko nabo bazifite. Yego. Muri make ariko hari n'ingenzi navuze niba nabisoma buhoro buhoro noneho nabivugamo muri make kugira ngo byose uduteze amatwi abyumve. Oya bivuge rwose, urabyemerewe. Iki gitondo nicyo twahariye amakuru kandi tugomba kuyabagezaho yose uko yakabaye nk'uko twayabateguriye. Bagize bati communiqué officiel du 3 février 2026 ni itangazo navuga risohoka ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Baragira bati Alliance de Frères Congo, mouvement d'indépendance porté à la connaissance de l'opinion publique, très possédé entre le samedi 30 janvier et le dimanche 1er février 2026 à la destruction du centre de commandement du drone militaire installé à l'aéroport de Kisangani. Ati AFM 23 turamenyesha abaturage ba Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga ko yatangije ibikorwa ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere n'itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2026 ibikorwa byo gusenya centre itorezwaho cyangwa ikoresherezwaho indege za drone n'Ikisangani. Icyo bivuze hano Fayita. Yego. Niba bemera nuko batangiye ibikorwa bagamije gusenya iyi centre, icyo bivuze nuko ikirere cya Kisangani kiri gucungwa neza n'ubutegetsi bwa AFM 23. Rwose ubu tuvugana nibo bari kuhagenzura ku buryo bugaragara nyine nk'uko binagaragara, kuko bavuga ko ubu nta kindi gitero cyakongera kuhaturuka. Nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga yuko bwazirashe drone zigera mu 8, ariko ikigaragara nuko kugira ngo have drone ibe yagaruka mu bice bigenzurwa na AFM 23 biracyakomeye keretse ziturutse Burundi. Ariko se bavuga ko bazihanuye gute, ko zahashwanyaguje, ko zahagize uburimiro, ko ayo makuru nagiye nyagaruka ko nje mba mfite amakuru ya Zandani bazirahanuye bate kari ikinyoma? Twikomereza ibyo byo ni ibinyoma. Ikindi baragira bati constitue le principal du procès de planification, de coordination et d'exécution d'opérations métiers visant les populations civiles citées, les conditions de l'AFM 23 dans les zones libérées, notamment Masisi, Walikare, Rukuru, Karebu, Nenda et Minembwe. Bavuga yuko ahantu h'ingenzi hakorerwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa gutegura ibikoresho by'ingenzi, guteguza ibikorwa bya gisirikare by'ubwicanyi ku baturage b'abasivili mu bice bigenzurwa na AFM 23. Bakavuga bati ibice bya Masisi, ibice bya Walikare, ibice bya Rukuru, ibice bya Rubero, ibice bya Karehe, ibice bya Mwinga n'ibice bya Minembwe. Ati aha hose haraswaga n'indege zivuye mu bice bya Kisangani. Ati rero twahisemo gufata gahunda yo gusenya ino centre kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi mutazongera kurasa mu bice tugenzura. Barakomeza ibitangazo byabo cyangwa ubutumwa bugenewe Kinshasa, bakavuga bati ibikorwa bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yego. Turabyamagana. Baravuga bati cette action est intervenue après de multiples dénonciations répétées et documentées de massacres de civils perpétrés dans les zones libérées par le régime de Kinshasa
na zona des arrêtés sur un terrestre morte accueillis dans une différence coupable et insultante. Aragira bati itegeko twigikoze nyuma y'uko twagaragaje kwamagana mu buryo buhoraho kandi twakoreye ubushakashatsi by'ubwicanyi bukorwa bukorera abatuye mu bice kugenzura bigakorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati iyo mpuruza yose twatanze yafashe ntabwo ubutegetsi bwa Kinshasa bwigeze bugenda bwakomeje gukora ibikorwa bibi twavuga ko baheze gutera gati dukomeze yego baragira bati laetem de prendre peine gouvernement pour référence avec nos bras croisés pendant que les civils ne sont pas systématiquement ni possible remanga de régime de Kinshasa partout où il prédicera dans la commission des faits crimes AFM 23 s'appuiera en étranger séminaire par suite baragira bati AFM 23 turongera kwitwa ubutegetsi bwa Kinshasa ko itazarera amaboko cyangwa itazakumbata amaboko irebera ubwicanyi bukorerwa abasivile b'inzirakarengane kandi bigakomera gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Akiraburira ubutegetsi bwa Kinshasa yuko aho iri hose ikoresha ubushobozi bwose ifite kugira ngo ikore ibyaha. AFM 23 nayo izakora ibishoboka byose ikangiza cyangwa igakuraho ubugizi bwa nabi uhereye ku nkomoko yabo. Barakomeza bati AFM 23 appelle le régime de Kinshasa à faire un choix clair sans ambiguïté entre la paix et la guerre. Ati AFM 23 iramaze ubutegetsi bwa Kinshasa guhitamo nta ngingiriro hagati y'amahoro n'intambara. Si l'on obtient la pour la paix, il doit respecter notre territoire, notre terre. Ati rero inzira y'amahoro bakwiye kubahiriza gahunda. Pour choisir la guerre, il devrait en assumer entièrement la responsabilité et toutes les conséquences en découleront. Ati niba mu gihe cy'intambara mwiteze kubahiriza no gushyira mu bikorwa inshingano muzahabwa ndetse n'ingaruka zizabageraho kubera ko muhitsemo intambara. L'AFM 23 existe que le régime de Kinshasa. C'est ça de chercher des responsables à elle. Ati AFM 23 irabwira ubutegetsi bwa Kinshasa ko budakwiye kuba bugaragaza undi muntu uwo ari we wese cyangwa uhitamo bugaragaza ko ari we wagabye igitero ku kibuga cya Kisangani. L'opération menée à Kisangani a été réalisée par la force de l'AFM 23. Ati ibikorwa byakozwe Kisangani byakozwe n'imbaraga n'ingabo za AFM 23. Ati le régime de Kinshasa est fermement conscient du matériel militaire qu'il a abandonné dans l'aéroport de Goma et de Kavumu. Ati ubutegetsi bwa Kinshasa burabizi neza n'umutimanama wabo ko ibikoresho bya gisirikare basize ku kibuga cy'indege cya Goma na Kavumu ubifite. Doit également comprendre que le recours au drone et aux mercenaires ni excessive ni les ya Kinshasa. Ati bakwiye kumenya yuko gukoresha imbaraga za drone gukoresha abacanshuro ntabwo byihariwe gusa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. muri make ntabwo ari bo bazi gushaka abacanshuro bonyine. Nicyo yavuze hano nyine ubunanga nabwati natwe twabashaka gukoresha drone natwe twazikoresha. Yego. L'AFM 23 a fait un appel pressant à la communauté internationale afin qu'elle agisse sans délai pour faire cesser la barbarie du régime de Kinshasa. Mettre fin à l'impunité des crimes contre les civils. AFM 23 irahamagarira komite mpuzamahanga ko ikwiye gukora igishoboka cyose nta gihe gisabwe bagahagarika ubugizi bwa nabi bukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kandi n'ubudahana bukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakurikije ibikorerwa abasivili. Barangiza bavuga yuko AFM 23 izakomeza gukora ibishoboka byose kubahiriza itatuma haboneka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo hagakemurwa amakimbirane ahari mu buryo bw'amahoro n'ibiganiro. Itangazo ryashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka. Bise mbere ko tujya muri byinshi rero ngaho tuhe garante y'iyi ntambara urayibona ute ivugaho iki ukurikije
uburyo ki AFCM turabongeye kugarukamo bakavuga uburyo ki bari donc bakagaragaza revo iyi ntambara yatangiye kugaragaramo. Ubu none niki ushobora kuba wabwira abadukurikiye uburyo ki uhise ubonamo urugamba rwahindutse urarubona ute? Kambanza merenga kubyo AFCM 23 zitangaje ibingi bitangaje byari byatangajwe na Corneille Nangajo bitangazwa na Bertrand Bisimwa yuko batari hanganira izi drone ko bagiye kuzisenya bivugwa n'abaturage batandukanye basaba AFCM 23 ko yabatabara cyane abari mikenge n'abari minembwe. Ikindi kigaragaza yuko ibyari byavuzwe n'abaturage yuko basabye ubufasha nanga ndetse na tariki n'ibintu bwa AFCM 23 AFCM 23 yabwumvi. Iki cyo kuvuga uko mbona iyo ntambara kugira ngo njye nena nabigaragaje mu bintu bitandukanye nkubwira yuko ibivugwa yuko intambara yarangiye mu burasirazuba bwa Kongo yaba ari ikinyoma, yaba ari ibyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba ari ibyatangajwe urabizi ko Makenga yari yabivuze ko intambara yashyizeho iherezo, nari n'abandi bari bagiye babitangaza mbabwira yuko ibyo atari byo aho ko intambara igiye yaba mbi. Iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko AFCM 23 ijya mu biganiro bijyamo mu kwiyerura. Ikindi ni ikigaragaza yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze guhitamo intambara nibwa bwariyemeje gufata centre ya Kisangani bakayishyiraho drone kandi bagamije kuva ibitero bitandukanye mu bice bikontorwa na AFCM 23. Ni ikigaragaza yuko bamaze kwitegura intambara kandi bamaze kumenya yuko icyari cyo cyose AFCM 23 yagana Kisangani. Ikindi niba ubutegetsi bwa Kinshasa bwarahitamo gukoresha abatansoro kurenza uko bukoresha igisirikare cya Kongo, uko bwabonye ko kurwanya intambara yo ku butaka byabagore kurenza uko bakoresha drone. Ahangaha rero ingaruka zigiye kuba navuga ko ari ingaruka zigera muri enye. Ingaruka ya mbere fayita igiye kuba ku baturage bari mu bice bikontorwa na AFCM 23 ku buryo bukomeye. Icyabagoraga kandi ari indege bakabazishyizeho iherezo ntago bashyizeho iherezo kubera yuko urebye itangazo ryatangajwe na AFCM 23 ukareba n'ibitangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ubu biragoye kwizera yuko indege zavaga Kisangani zirangiye. Kubivuga gutya yuko bazirashe ntabwo bazirashe ngo bazimare kuko AFCM 23 nayo irabivuga. Ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bukavuga yuko bwazira. Turumva bombi umwe aravuga ati nitwe twarashe udakabati twarazirashe. Ikindi ntabwo bazibeyerezo rega ubutegetsi bwa Kinshasa baracyakontorora nibura 99 n'ibite 9% by'ubutaka bwa Kongo. Uvuga yuko batara no kudukira ahandi bakarasa AFCM 23. Ingaruka rero ku baturage n'ibyo nakubwiraga bakuru mu bice bikontorwa na AFCM 23 nizi. Ngira ngo utangaza ubonye ibice bavuze kandi bisubire mu byumve. Baravuga igice cya Masisi ko ari izi drone zirasa. None ko kuvuga yuko kino gitindege zigiye kurangira kongera kuhara bagaragaje ariko ko aho ibitero nk'ibyo bizaturuka hose bazahagera. Nibyo nyine baretse manza ndangize ibinani y'ingingo nyikubwira ukuntu abaturage bari mu bice bikontorwa na AFCM 23 bagiye kugira ingaruka zikomeye kubera ino ntambara. Igice cya Masisi bakigaragaje nk'ahantu ubutegetsi bwa Kinshasa bwarasaga bukoresheje drone. Abaturage ba Masisi urabizi ko bari bamaze gutegana n'ukwezi nta mirwano ihaba, ariko ejo bongeye gutangira imirwano nanone ku buryo bugaragara. Icyo bivuze AFCM 23 niba yiyemeje kongera gusubira mu ntambara mu buryo bweruye nuko ubutegetsi bwa Kinshasa ubona ko aricyo bwahisemo buzakomeza kubungura abaturage ba kino gifite umutekano n'ubundi uko bari bateka ibongera gutekana. Warikare niko bizagenda, Rutuni niko bizagenda, Rubero niko bizagenda, Karembenga ndetse na Minembwe. Cyane cyane abaturage bazabihuriramo n'ingorane ikomeye. Yendere byano Masisi wakira ubwirinzi kuri AFCM 23 birasohoka. Bino bice bya Warikare birasohoka. Rutuni Rubero Karembenga namwe birasohoka. Ariko kugeza ubwirinzi n'ibyo bya Minembwe fayita ngubwiye yuko ni nko kurira urutare. Ubwirinzi bwa Minembwe mbona nyine aho ibitero bizaturuka niho bazashwanyuza. Ibyo mubwira ko bigoye niba barugurutse uburyo batangaga amatangazo mu bitandukanye berekana ukuntu ingabo zihagose
bakerekana ukuntu ingabo z'abarundi za Tanzania abatacuro n'abandi bagotse abaturage ba Minembwe nibo bazahura n'ingorane zikomeye cyane kubera yuko yaba ari igihugu cy'u Burundi kizaba gisazinga ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurasa za Minembwe yaba ari intara ya Tanganyika bayikoresha abaturage b'ahantu bazahura n'ibibazo bikomeye cyane ya blockade humanitaire bagaragaje ko yasubiyeho bizarushaho kuba mbi cyane. Icyo ni ikibazo cya mbere mweretse kizaba ku baturage. Icya kabiri ubutegetsi bwa Kinshasa bugiye guhura n'ingorane zikomeye cyane mu gutakaza abasirikare benshi. Abasirikare benshi bose bazaba barwana ku butaka bitegure ko bamwe bazafatwa miri abandi bakica. Iki ni ikibazo kizaba ku basirikare barwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Icya gatatu ingorane zigiye kuza ku baturage b'igihugu cy'u Burundi. Abaturage b'Abarundi baratanga bifite ibibazo by'ubukene hagiye kwiyongera ibindi bibazo by'impunzi nyinshi zizava mu bice bikotorwa na AFC-M23 cyangwa ibikotorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa na bimwe bice bya Tanganyika bahungira mu Burundi. Bazaba bafite ibibazo by'uko abasirikare babo bapfuye bagira ibibazo byo kwakira impunzi batabashije gutegura niyo byateza imyivumbagatanyo mu gihugu cy'u Burundi. Kandi bishobora no kuba ngombwa ukabona AFC-M23 ifashe gahunda yo kurata ku kibuga cya Mekiyo Ndadaye. Aya ni haturukaho ibitero naho bazaharasa nkurikije ku buryo kibatangaje. Intambara ntabwo izaguma muri Kongo rero nibiramuka bigenze bite. Intambara izafata akarere kose. Neva ngo yafashe n'icyemezo cyo kutongera kwifashisha iki kibuga cy'indege mu ngendo ze, arashaka kuzajya yigira kwicira kwa mama Samia Suluhu Hassan. Nibyo nkubwira rero intambara ntabwo izaba iya Kongo gusa ngo Kigali Kongo na AFC-M23 izaba y'akarere kose kubera yuko AFC-M23 izaraza ku kibuga cya Bujumbura. Rimwe na rimwe wagiye ubona bivuga ngo AFC-M23 nibatera nabo bazanyura mu kirundo batewe u Rwanda. Ndakubwira yuko aba bantu bashobora kuzakora ibikorwa by'ubwiyahuzi ukabona abatinyutse barashe mu Rwanda. Byazasigara ari ibibazo bikomeye kandi ubona bishobora gutiga bikuyeho n'ubutegetsi bw'u Burundi. Iyi ntambara rero ntuyibonere gusa ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyibone yuko ushobora no gukwira akarere kose. Niba Tanzania yarazuyemo Uburundi bukaba burimo amaguru n'umutwe bishobora guteza ibibazo akarere k'ibiyaga bigari kandi mu buryo kwikira yakira ari uko hagira umuperezida umwe n'abaperezida bari mu intambara ugiye kubitekereza. Ikindi kintu gikomeye rero urabona yuko ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump yigamba buri munsi ko yahagaze mu ntambara. Agakora ibishoboka byose kugira ngo abone amabuye y'agaciro, agakora ibishoboka byose kugira ngo agaragaze yuko atigeze ahumeka kugira ngo ahagarike imirwano. Igihe icyo ari cyo cyose ibisabwe na AFC-M23 bitubahirijwe, ibisabwe na Amerika bitubahirijwe, ibisabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bitubahirijwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zizabona amabuye y'agaciro bikeneye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakora ibishoboka byose irebe hagati ya AFC-M23 n'ubutegetsi bwa Tshisekedi uwo bakwiye kugurana amabuye y'agaciro. Urumva n'imitamo ko ubutegetsi bwa Kinshasa iyi ntambara izaba kugura ubutegetsi bw'irimo. N'imitamo ko AFC-M23 iyi ntambara izaba ubutarangira. Ubwo AFC-M23 ntabwo mbona yavuye mu mujyi wa Goma cyangwa wa Bukavu. Ni intambara izaba igihe itarangira. Ndewe mu mboni zanjye ino ntambara nyiri imyaka itari munsi y'icumi. Kugira ngo ube babona yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuze ngo umutwe ukomeye ni AFC-M23 ufashe ubutegetsi cyangwa birayinamiye. Ndayigekera n'imyaka 10. Bese reka tuve kuri iri tangazo tujye no mu yandi makuru kuko ndabona iminota yo irimo kugenda yihuta. Turebe n'andi makuru za Puezero haravugwa ko twirwaneho yatangiye kwaka ingabo cyangwa se intwaro ingabo za Tanzania. Aya makuru yo ateye ate yo muri iki gitondo tugezeho? Abaturage batandukanye bari muri abira bice ndetse n'abo mu ngabo za Tanzania nibo babyitangarije. Yego ngabo za Tanzania kubera yuko bafite uburyo bwo kugera kwa Karemi bagatanga amakuru babura babo ko
hari abo bari kumwe hano za Puezero batangiye gushimutwa na AFM 23 ndetse bakabatwarana n'intwaro zikomeye ubu ngubu bakaba baburiye irengero. Ni amakuru bitangiwe nawe mu basirikare ba Tanzania rero bayibwira bagenzi babo baravuga bati hari bagenzi bacu twaburiye irengero bashimutwe n'ubutegetsi bwa AFM 23 ndetse babatwarana n'intwaro. Ni amakuru yagiye hanze ubwabo aribo bayishyiriye hanze no babishize ku karubanda babyishyiriye ku karubanda rwose. Urumva ko rero ibintu ntago byoroshye, bikaba ari ibimenyetso biri kugaragaza birongera kudusubiza kuri Puezero bikatubwira rwose ngo ese ninde urimo kontrola Puezero, ariko twareba wakumva ibyo bitendo biri kuba igisubizo kigahita kiboneka. Hanyuma ariko ngo Kaniki Fred Kaniki aratabariza abanyamurenge Vice nawe ngo rwose yagize atya arimo gutabariza abanyamurenge. Yaba Kaniki yaba Makenga yaba umuyobozi wese uzi muri AFM 23 arimo aratabariza abaturage batuye Minembwe. Coordinateur mukuru wa AFM 23 Corneille Nangayo Berua ukajya kuri Bertrand Bisimwa ukajya kuri Fred Kaniki ukareba amagambo amaze gutangazwa na Makenga bawuringo banditse n'abavugizi ba AFM 23 ubona yuko batabariza abaturage batuye Minembwe yuko bakomeje kugira ingaruka n'ibitero bya FARDC, FDLR, Maimai, Wazalendo, ingabo z'Abarundi ndetse n'abatansiyo. By'umwihariko na Fred Kaniki ukomoka muri Bitwe yagaragaje yuko ingabo zose yaba za FARDC, umutwe wa FDLR, wa Maimai, Wazalendo, ingabo z'Abarundi ndetse n'abatansiyo bakomeje kugira ibitero kandi bikomeye birimo no kwica abaturage aho bita Mukoko, aho bita Gakenke, aho bita Puezero, aho bita Rugezi, aho bita Bigura, aho bita Mitamba, naho bita Kinyungwa. Bakavuga yuko ibitero kandi bikomeza kwibasira abasivile benshi bakomeza gupfa mu buryo bukomeye. Agaragaza yuko abanyamurenge cyane cyane bariho kugirwaho ingaruka n'ibi byaha biri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, na cyane ko hano ku interinete yatumaga babona amakuru. Agaragaza yuko jenoside iri gukorwa mu kano gace ari jenoside yise siransiye kandi ko ibi byaha ubona yuko bidahanwa, ariko akagaragaza yuko uguceceka kwa komite mpuzamahanga ukwiye kuba guhanwa. Akavuga yuko twirwanya izakora ibishoboka byose kugira ngo urwane kw'abana abaturage. Akavuga yuko ataraza komite mpuzamahanga kugira icyo ikoze kugira ino jenoside ikorerwa abanyamurenge ihagarara. Akaba yatubwira ko 22 z'ukwezi kwa mbere 26 abasivile benshi muri Minembwe naho turase barishwe bitwa na drone ndetse batwaye 25 ndetse n'izindi ndetse zitandukanye byaje bikorwa na FARDC, FDLR, Maimai, Wazalendo n'ingabo z'Abarundi harimo n'abamisiyoneri b'abanyamahanga. Agaragaza ubuguzi bwose ko yagizwe ingaruka. Avuga yuko itaite mu kubera gato kigiye gukora ari uko izakora ibyo byose biri gukorwa buteco ikayihagarika. Ariko mu ijambo rimwe nuko ari baratabarwa mu munsi kubera ibibazo bari guhura nabyo kandi nabo ubwabo baravuga ko bakura n'ibibazo bitandukanye bari guterwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyane ko ingabo z'amahanga ndetse n'abacansi b'ingabo za Kongo zirimo n'imitwe y'itwaje barimo n'ibitwara bazimutse FDLR bakomeje kubagaba n'itero kandi no kubaguta. Turaza gukomeza kugenda tureba twihute cyane tugaruke ku mirwano ikaze yabaye ku munsi w'ejo ahantu bita ngo ni za Kanyangohe, aha rero ni muri metero bike rwose n'umujyi wa Mweso. Aya makuru nubwo wenda tware tuyagarutseho ariko hari icyo ne waba watohoje ku byabereye hari ahantu Vincent bimeze bite? Nibwo leta Kinshasa yatangaje ko yasubije inyuma umutwe wa AFM 23 wari wagabye ibitero mu gace ka Kivuma, Kanyangohe ndetse na za Shukuri ya Bwito nuko babyivugira. Akavuga yuko yari yagabye ibitero kuri Wazalendo. AFM 23 nta kirabitangaza kuko nimba ari yagabye ibitero cyangwa byabigabweho. Bakavuga yuko abantu batandukanye bo muri Wazalendo basubije inyuma ya AFM 23, ariko uwatangaje n'amakuru akongera akavuga yuko abicanyi
bo muri Wazalendo n'ubundi bagiye bagerageza kugaba ibitero ibirometero bitena metero ko ubundi baje gusubira inyuma ariko kugereza bitegereje kuva kuri cyahise mu 2023 bivugaho kubera yuko ubutegetsi bwahise bugaragaza yuko ari ahise mu 2023 yabateye kandi mu bintu bimwe twari tubona ahise mu 2023 ari kontrol kano gace Wazalendo zirimo ahise mu 2023 tutafata umwanya wo kuzikaba ibitero kuko atari nyinshi. Nabigarutseho rwose iyi nkuru ntabwo turi buze kuyitindaho cyane kuko ndabona ibice byinshi byagiye bibamo intambara nk'ubu ndabona Rucuro ngo ibitero bya M23 ngo byasubijwe naho urumva bavuga ko byasubijwe inyuma na FARDC bari kare nuko naho haravugwa imirwano wenda twaguha umwanya ugahera muri za Rucuro katubwira uko bimeze hanyuma ukajya no muri Rucuro no muri Warikare naho katubwira uko byari byifashe muri Rucuro ubundi ubutegetsi bwakoze uvuga yuko bwasubirira ibitero bya AFM makumyabiri na gatatu ko n'ubundi babitangazaga mu bindi bitero bitandukanye bakavuga yuko ibitero byagabwe na AFM makumyabiri na gatatu umunsi w'ejo bagamije kwigarurira ibitero byose bigize iyi teritwari ya Rucuro ariko bikaza kurangira n'ubundi Wazalendo ifatanyije na FARDC ibacubije inyuma y'uko babitangaje ariko muri wa mudumwe n'ubundi AFM makumyabiri na gatatu nta kirabivugaho utegereje kure itangazo ryabo ariko imirwano ikomeye ikaba yarabaye muri Warikare mu gace ka Bukumbirwa aho AFM makumyabiri na gatatu n'ubundi yahanganye bikomeye na Wazalendo ifatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa na FARDC Wazalendo muri groupe LDC iyorwa n'uwo bita Igbo akaba yari mu muce bitwa Bukumbirwa rero muri groupe ya Bikobo iza guhangana bikomeye cyane n'utwaye makumyabiri na gatatu amakuru abantu yakavuga ko Wazalendo yakatubera kuri position AFM makumyabiri na gatatu ikaza gutera ubwoba abaturage kubera intwaro ndetse n'intwaro ntoya zumvikanaga mu bice bya Bukumbirwa ariko akagaragara n'andi makuru avuga yuko abaturage benshi basize ubuzima kubera intwaro zakoreshwaga nk'amasasu yagiye libari turi bari mu Gifaransa nyura ku ruhande za Bukumbirwa n'aho bitari Kamambo ndetse no mu bice bya Bureusa abaturage benshi basize ubuzima abandi bagahunga kubera imirwano ariko za Karinga naho n'ubundi naho ni hakurya kubera yuko aho ndetse nayo iravuga yuko hasigaye ibitero bya AFM makumyabiri na gatatu ikavuga yuko ari ibitero n'ubundi byari byagabwe kuri Wazalendo na FARDC mu za Karinga naho bita Banamurema muri Diplomatsimba bakavuga yuko umusekreteri rero w'ubutegetsi bwa Diplomatsimba abari batangaje ko abarwanyi ba AFM makumyabiri na gatatu bari mu bice bya Mpeti aribo bagabye igitero bikaza kurangira rero AFM makumyabiri na gatatu isubira nk'uko ubwo babyivugira bakajya mu bice bya Mpoti muri teritwari ya Barinda nk'uko babitangaje kugera iyi saha rero ntabwo turamenya niba abaturage baba baragize ingaruka uko bangana muri Karinda ariko ikigaragara ni uko ibinyamakuru bitandukanye byo bwakorewe kuvuga ko abenshi bahunze kubera iyi mirwano yabagizeho ingaruka mu buryo butandukanye hanyuma muri Warikare naho narimbuye za Karinga ni muri Warikare naho okay reka tuguhe umwanya rero tugezo na update kugira ngo n'ubundi tugende tugana no ku musozo kamera n'ubundi kubyerekeranye no gushaka umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho Museveni yagiye kwakira bamwe mu bahoze ari abayobozi ba Afurika ndetse harimo n'umuyobozi wa Togo harimo uwa Kenya ndetse n'abandi benshi mu gukemura ibibazo bibera mu burasirazuba bwa Kongo akaba ari inama igiye kubera mu Bugande n'ubundi biga ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira barebe uko igihugu cyabona umutekano Uganda General yasubije Amerika yavuze ko yamaze kurenga umurongo utukura mu magambo nyarangije ku rubuga twasuruta umugabo mukuru w'ingabo za Uganda mu Britani Ridaya usubiza leta za Amerika ko nta bubasha bifite ko kugena uko Uganda ikwiye kubaho nyuma y'iminsi y'urutegerezo ko yamaze kurenga umurongo utukura mu cyumweru gishize nibwo leta za Amerika bitewe muri senateri Jimmy Shish ukuriye ku butegetsi n'amahanga mu nteko y'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye twatsi imbabazi zasabwe n'umugenerali Mozike Ndaba yari yasabye agaragaza ko yamaze kurenga umurongo utukura
aravuga ati Ken Rugabusanga ari umugabo mukuru wa Uganda ari umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni ariko gusaba imbabazi ariko Amerika iravuga ati mugirweyo nta mbabazi zahubwo dutuza mu buryo umubano wacu namwe utemera. Noneho ijambo rero ryakoreshejwe n'uyu mwambasaderi n'uyu muntu senateri akaba yaravuze yuko ari umukomanda mu ikutu ryo hasi. Ken Rugaba rero yabyangana yavuga ati rero twebwe ntabwo twakemera yuko ikuti ryandirizwa hasi ntabwo wari impaye badatuzwe turakarambiwe ntabwo tukiri mu bukoloni turabarambiwe n'imitibu. Urumva ko amagambo n'ubundi ya Muhozi akomeje kurikoroza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubuganda. Bikomeje guteza ibibazo ku buryo bukomeye. Ikindi kivuga nuko muri Libya bivugwa ko Saif al-Islam umuhungu wa Gaddafi yego yaraye arasiwe mu gitero cyagagaho yaratuye kuri wa kabiri. Sektor y'imyaka 53 y'amavuko rero akaba ari yarasiwe mu mujyi wa Stan nkuko hari Jagira bitangaje akaba kandi yamaze gutaba Imana nkuko byatangajwe n'amakuru. Amakuru avuga mu Rwanda nuko naho guverinoma y'u Rwanda yohereje umuzabuke toni 22 imiti n'ibindi bikoresho byo kugoboka igihugu cy'ibatse n'imyuzure y'itera abaturage ituma abandi bava mu byabo kandi akaba rero yohereje toni zigera mu 22 kugira ngo zibukote abana abaturage ko guverinoma y'u Rwanda bitangaje. Numva twaza kugeza mu makuru ataha. Aha nguko rero bakunze Jeune Official naye babwira ntibintu hano bigiye kuzahinduka abantu benshi bagira ibyabo. Aha nguko rero uko ibintu byifashe. Reka duhindire hangaha amakuru yacu tubaza kugaruka mu yandi masaha tureba n'andi makuru ari buze kubagezweho kuko urumva impande zombi zashyushye rwose zirimo kugenda zitegura mu buryo bugiye butandukanye. Turasubira rero mu gukomeza urugerwa na gahunda zacu like na share ntubyibagirwe. Ciao.